aho gutakaza discipline twatakaza igikombe. Lieutenant General Mubaraka Muganga avuga kuri Niyonzima Olivier bita Sefu. Uyu muyobozi wa PRFC Lieutenant General Mubaraka Muganga yakomeje ku myitwarire mibi iheruka kuranga Niyonzima Olivier bita Sefu, avuga ko aho kugira ngo PRFC itakaze ikinyabupfura yatakaza igikombe. Nyuma yuko kwa gatandatu w'icyumweru gishize hamenyekanye inkuru yuko Sefu yasohotse mu mwiherero wa PRFC nta ruhushya akawugarukamo mu gicuku yasinze. Imyitwarire yatumye uyu mukinyi uri mu PRFC igenderaho yirukanwa mu mwiherero w'ikipe, ndetse ntiyanagaragara mu mukino wa shampiyona yatsinzemo Police FC ibitego bigera kuri 3-0. General Mubaraka Muganga mu butumwa bwe bwatambutse mu kiganiro program mufana cya Flash FM yavuze ko nk'ikipe ya gisirikare ikintu cya mbere kibaranga ari kinyabupfura, ku buryo aho kukibura bakwemera bagatakaza n'igikombe kikagenda. Yagize ati twibutsa kenshi abakozi n'abakinyi ba PRFC ko ari ikipe y'ingabo z'igihugu RDF, bityo basabwa kurangwa na discipline mbere y'ibindi byose. Aho ikipe y'ingabo itandukanira n'izindi nuko bibaye ngombwa twakwemera tugatakaza igikombe ariko tudatakaje discipline. General Mubaraka Muganga yunzemo ko umukino w'ikipe ushingira ku bakinyi n'ikipe udashingira ku muntu ku giti cye, cyane ko hari n'abakinyi benshi cyane batandukanye ari ikipe igakomeza kwitwara neza. Yagize ati PRFC umukino wayo ushingira ku bakinyi bose nk'ikipe, ntabwo ari ku mukinyi runaka. Sinifuje kujya mu mazina y'abakinyi twatandukanye vuba aha, ariko ikipe ikomeza gutsinda. N'umukino twaraye dukinye Sefu atarimo umwanya we nta cyuho wigeze ugaragaramo. Niyonzima Olivier Sefu yahagaritswe na PRFC mu gihe hari amakuru avuga ko anasanzwe afitanye ubwumvikane buke n'umutoza Mohamed Adil Eradi Mpenzi Eto ushinzwe kugura PRFC abakinyi, nkuko byakomeje kugenda bigarukwaho. Intandaro ngo nuko Mpenzi yabwiye Sefu ko azahabwa amafaranga make ubwo azaba agiye kongererwa amasezerano, ibyatumye uyu mukinyi atangira kwigumura nyuma yo kutishimira ariya masezerano. Afande Mubaraka Muganga agaruka kuri iki kibazo yavuze ko ibyo atari byo. Yunzemo ati ikibazo kibaye kimwe n'ibindi byavuka, ati bigakurikiranwa, ati kandi bigakemurwa na management n'ubuyobozi bwa PRFC. Ikibazo cya Olivier Sefu yatorotse umwiherero turabimenya tumufatira ibihano. Magingo aya ntiharamenyekana niba nyuma yo kwirukanwa mu mwiherero wa PRFC hari ibindi bihano Sefu azafatirwa. Gusa uyu musore akaba yiyongereye kuri Bukuru Christophe nawe wabaye ashyizwe ku ruhande kubera nawe imyitwarire mibi yakomeje kugenda imuranga. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, umukambwe Kenneth Kaunda wabaye perezida wa mbere wa Zambia akaba yajyanwe mu bitaro gitaraganya. Akuru wa mbere ibiro by'umukambwe Kenneth Kaunda wahoze ayobora Zambia unafatwa nk'umubyeyi w'igihugu byatangaje ko yajyanwe mu bitaro. Itangazo ryashyizwe ahagaragara ryavuze ko Kaunda y'imyaka 97 atameze neza kandi yinjijwe mu bitaro bya gisirikare bya Maina Soko biherereye mu murwa mukuru Lusaka. Nta yandi makuru arambuye yatangajwe ku burwayi bwe. Kaunda yategetse Zambia imyaka 27 aho yagiye ku buyobozi nyuma y'uko igihugu kibonye ubwigenge kibuhawe n'Ubwongereza mu kwakira mwaka wa 1964. Iri tangazo nk'uko tubikesha AFP rivuga ko Kaunda yasabye abanyazambia ndetse n'umuryango mpuzamahanga kumusengera mu gihe itsinda ry'abaganga rikora ibishoboka byose kugira ngo akire. Uyu mugabo ku ikubitiro wari ukunzwe cyane yaje kugenda buhoro buhoro ayoboza inkoni y'icyuma bigera naho ahagarika amashyaka yose atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zambia. Amaherezo yaje kuva ku butegetsi nyuma y'amatora ya mbere y'amashyaka menshi mu mwaka wa 1991 atsinzwe n'ishyaka Movement for Multi-Party Democracy rya Frederick Chiluba. Mu gihugu cya Kenya makuru avayo nuko umushoramari ukomeye cyane muri iki gihugu cya Kenya, kimwe mu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, wayoboraga ikigo cy'itangazamakuru cya Capital Group Limited, Dr. Christopher John Kilubi, yapfuye masaha y'ikigoroba cyo ku itariki ya 14 Kamena 2021. Umuryango wa Dr. Kilubi wemeje urupfu rwe, watangaje ko yapfiriye mu rugo azize kanseri yaramaranye imyaka 4. Wagize uti tubabajwe cyane no kubamenyesha urupfu rwa Dr. Christopher John Kilubi wabaye uyu munsi, ati rwabaye uyu munsi saa 7 mu rugo, ati nyuma y'igihe kirekire arwaye kanseri yarakikijwe n'umuryango we. Nuko bigaragara Dr. Kilubi Christopher wari ufite imyaka 80 y'amavuko
ubwo yari agihumeka saa moya n'iminota 34 z'igitondo kuri wa 14 Kamena yanditse ubutumwa kuri Twitter na Facebook yifuriza abamukurikira amahirwe kuri uyu munsi utangira icyumweru no mu cyumweru cyose muri rusange. Dr Christopher Kirubi yagize ati gitondo cyiza nshuti zanjye nkunda, uyu wa mbere ntubabere uwo kubananiza ahubwo ndabifuriza koroherezwa insinzi kugera ku ntego n'ibyishimo muri iki cyumweru gishya. Ati mugende mu nzira ibaganisha kuri gahunda yanyu y'ubutsinzi. Ati muryoherwe n'umunsi w'icyumweru cyose. Dr Christopher Kirubi ni umwe mu baherwe bakundwaga cyane muri Kenya bitewe n'uko ahanini yakundaga gusabana n'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga abagenera ubutumwa bwabafasha gutera imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yanahaga urubuga ushaka kugira icyo amubaza yifashishije hashtag yitwa #AskKirubi. Kanseri imuhitanye ishyize iherezo ku buzima bwe, akaba yarayirwaye kuva muri 2017. Birumvikana ko yaraciye imyaka igera kuri 4. Leta ya Zimbabwe guhera kuri uyu wa mbere irasubizaho amategeko yaguma mu rugo kugira ihagarike ibitigiri by'abandura COVID-19 byongeye kwiyongera muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afurika. Icegera cha Perezida Constantino Chiwenga yavuze ko mu minsi indwi iheze abantu bashasha 596 banduye hamwe na 26 uwo mugera wahitanye, ugeranije no mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze nk'aya matariki aho handuye abantu 132 na 6 bapfuye. Constantino Chiwenga yavuze ko amakoraniro yose ahagaritswe kuva kuri uyu munsi wa mbere kiretse abafuba babo, aho abantu batarenga 30 ari bo bemerewe kuba mu maziko. Abasirikare 2 ba Mali barishwe mu mutego batezwe n'abakekwa kuba abajihadiste. Abandi 8 bo mu nteko za ONU barakomeretswa n'igisasu giturika cyatezwe mu kuzimu. Ni mu makuru ava mu gisirikare ca Mali hamwe no muri ONU yatangajwe ejo ku munsi w'Imana. Ejo ku w'Imana abasirikare b'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali nabo bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara hafi y'igisagara ca Douenza hagati muri Mali. Nk'uko abategetsi babivuga, bavuga ko 5 muri 8 muri abo basirikare batezwe uwo mutego bakomeretse bikomeye. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavuga mu makungu muri Israeli, Naftali Bennett niwe yatowe kuba umushikiranganje wa mbere wa Israeli, asubiriye Benjamin Netanyahu yaramaze imyaka 12 arongoye iyo leta y'abayahudi. Ni mu matora mu nama nshingamateka yabaye ejo ku munsi w'Imana. Naftali Bennett agiye kuba umushikiranganje wa mbere mu kiringo c'imyaka 2 aho azosabikanya ubutegetsi n'indi migambwe ya politike 8 yagiye hamwe kugira irangize intwaro ya Netanyahu. Ku mugabane wa Buraya, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yatangaje ko inama y'ibihugu bihurikiye mu muryango G7 yabayemwo ugukorera hamwe gutangaje kandi kwatanze umwimbu mwiza. Yavuze ko ivyo bihugu bitunze kuruta ibindi ku isi byateye intambuko mu rugamba rwo kurwanya umugera wa COVID-19, ugusubira kunagura ubutunzi bw'isi no kudoma urutoki ku gihugu cy'Ubushinwa ku nyifato yaco itabereye. Abategetsi batangaje ko bazofashisha isi incanco zingana umuriyaridi, harimwo icya kabiri cyazo zizotangwa na Leta Zunze za Amerika. Yemugisha hamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS yavuze ko incanco zikenewe ari miliyaridi 11. Perezida Biden ejo ku muhingamo niho yashika i Brussels mu Bubiligi kwitabira inama ihuza ibihugu byo mu burengero bw'isi byishinze kurwaniriza umwasi hamwe OTAN, hamwe n'inama izomuhuza n'abakuru b'ibihugu bya Buraya. Imbere y'umubonano uhanzwe amaso na benshi uzomuhuza na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi wa gatatu i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwise.
urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio akadomo com, naho ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda igisirikare cyaraye gishubije mu gihugu cya Uganda umusirikare cyavugaga ko cyafatiye ku butaka bw'u Rwanda hafi y'umupaka wa Cyanika kuwa gatandatu ku gicamunsi. Yashyikirijwe abashinzwe umutekano mu karere ka Gisoro. Ifatwa ry'uwo musirikare ryari ryateje impagarara. Mbere yo gutangira amakuru nahamagaye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala Ignatius Bahizi mbanza kumubaza amakuru ya nyuma ahari kwirekurwa ry'uwo musirikare. Amakuru ya nyuma dufite nuko umusirikare yaraye arekuwe n'igisirikare cy'u Rwanda kikamushikiriza abashinzwe umutekano ba Uganda aho ku mupaka wa Cyanika, na ku ruhande rwa Uganda naho hitwa Cyanika ariko ni muri district ya Gisoro. Ubwo rero umusirikare nk'uko wavuze akaba yarafashwe ejo bundi kuwa gatandatu. Ukurikije igisirikare cy'u Rwanda ngo yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma babona kumufata, ariko kandi ukurikije uruhande rwa Uganda ruvuga ko uyu musirikare yafatiwe ku butaka bwa Uganda. Ariko nk'uko bizi imipaka yacu yo muri Afrika hariya nta rukuta rutandukanye ibihugu ni imirongo iri mu mitwe y'abantu ngo igihugu kikiyaha n'ikindi kikiyaha. Ubwo rero birumvikana ko hari igihe umuntu yakwibesha agambutse ikirenge ku butaka bw'ikindi gihugu atanabigendereye, ariko kuri icyo kibazo impande zombi ntabwo zemeranya neza aho umuntu yafatiwe. Uruhande rumwe ruvuga ko yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda n'Abaganda bakavuga ko yafatiwe ku butaka bwa Uganda. Ku buryo ifatwa ry'uwo musirikare ryari ryateje impagarara kuwa gatandatu inkuru imaze kumenyekana. Ego nibyo byateje impagarara kugeza n'ejo ku Cyumweru aho yaje kurekurirwa, cyane cyane ko yari amaze amasaha arenga kuri 28 afashwe, kandi ari nta makuru asohoka ahari hasize igihe nyine hari impagarara ku mupaka kubera ubutumvikana